ya gatatu cyangwa sezo ya gatatu barahinduye forma. Ninde rero uza gusimbura ikipe ya Paris Saint-Germain kuri uyu mwaka ifite kino gikombe yatwaye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Uyu mwaka rero saison iratangiye, ama ikipe 36 niyo atangiye ino campaign nk'ibisanzwe. Imikino 189 nitegerejwe gukinwa kugeza mu kwa gatanu k'umwaka utaha i Budapest kuri Puskás Arena ahazakinirwa umukino wa nyuma. Birumvikana uyu mwaka igihugu cy'Ubwongereza byagarira no ikipe atandatu, ni record mu mateka ya Champions League. Nta na rimwe igihugu cyahagarirwa n'amakipe menshi kugeza amagingo aya. Ni UEFA Champions League buri mwaka ihora ari nshya, buri mwaka ibona ihora ari rushanwa ubona ko rifitiye abantu amatsiko menshi. Uyu mwaka Bwana Lucas ubona mwariko wiri rushanwa ry'uyu mwaka ni rihe kuri no sezo 25-26 UEFA Champions League? Harimo ibintu byinshi wenda byo guhanga amaso. Icyambere nuko ni competition umwaka ku mwaka itagideseva abantu. Champions League ibamo gutungurana, ibamo inkuru zo gutungurana kuruta izindi zose mu ma competition huza ama club. Sinzi nimba hari competition huza ama club ikurikirwa nkayo ku isi. Biri mu bituma rero uko igiye kuba majoro yayo abantu baba bafite amatsiko menshi kureba ninde uzatwara kino gikombe ku rwego rw'ama club. Nicyo gikombe gifite agaciro kuruta ibindi bikombe byose, ku buryo nanone ku rundi ruhande abantu bafite amatsiko yo kureba ngo uzatwara iki gikombe akaba umwami w'umupira w'amaguru ku isi, niko nanavuga. Marigreke nka Chelsea ifite igikombe cy'isi cy'ama club mu buryo bushyashya cyavuguruwemo. Sintekereza ko mu bihembo byabi bya FIFA byabi bya UEFA izaza imbere ikipe ya Paris Saint-Germain nka club nziza mu mwaka w'umukino ushize. Ibihembo bizatangwa uyu mwaka rwose ishobora kuzagira ibihembo biri special izahabwa, ariko uzasanga Paris Saint-Germain ariyo bavuga ngo niyo yari club nziza ku isi muri uyu mwaka utambutse imikino kuko yatwaye Champions League. Icyo kintu rero ni ikintu kiremereye. Equipe yatwaye Champions League ya UEFA igaragara nk'ikipe nziza ku isi. Biri mu bintu rero bituma buri muntu wese afite amatsiko ninde uzaba umwiza ku isi umwaka ukurikiyeho. 36 bagiye gutangira irushanwa. Harimo udukipe duto twinshi nk'aka gakipe ka Kailati abantu batanakazi. Na gakipe niko gakipe kari hirya cyane y'Iburayi kuruta izindi kipe zose zishobora kuba zarabayeho mu mateka y'iri rushanwa. Ubwo kuva niko gakipe kari kure urebye kure y'ibihugu bya western countries z'Iburayi. Bakubwira ko Kailati haniri yegereye cyane Tokyo kuruta uko yegereye Ubwongereza, ko yegereye Londres. Iri hafi ya Tokyo kuruta ukiri hafi ya Londres. Urumva ni ikipe no wenda ntazi nimba izagira surprise itanga. Ikipe nka Karabag n'ubwa kabiri garutse muri Champions League inda muri uburyo navuga ngo bw'amatsinda yarigeze gukina amatsinda inshuro imwe. Harimo agakipe gato cyane kitwa Pafos. Inkuru yakiratangaje. Pafos yashinzwe iminsi 2 mbere y'uko igikombe cy'isi cya 2014 gitangira. None iri muri Champions League nayo. So abari mutwo dukipe duto umuntu afite amatsiko yo kureba ko ari icyo twakora, ariko at the end no kureba muri zo kipe zisanzwe zikomeye ninde urasimbura Paris Saint-Germain ameza nitwaye Champions League, ninde uzayisimbura. Niho hantu navuga ko abantu bafite amatsiko. Hari Real Madrid kipe iri successful cyane kuruta izindi Burayi muri irushanwa. Hari ukureba niba ari indi kipe nshya wenda ishobora kuzikaba yatwara Champions League. Hari ukureba uko za Liverpool zitwara n'ibindi. Still bizarangira amatsiko tuyafite kuri ano makipe manini kuruta wenda izo nkuru z'ayo makipe mato y'abana. Ariko en general ni competition buri mwaka pe ibiryoshye kuyijyamo, ni prestige cyane kuri zino club, ariko harimo n'amafaranga menshi. Yego iyo fight teganya yuko izakira cyane cyane mu bihembo by'ibanze
agera kuri miliyari 2 na miliyoni 500 z'amadolari z'amayero miliyari 2 na miliyoni 500 ni irushanwa mu by'ukuri ndimo ndareba zizajya mu bihembo. iyi formule itangira David twumvaga ari formule rimwe na rimwe nagoye no kumva tubona yanhinduye n'umuvuno ariko ngiyewe nkubwije ukuri numva ko iyi formule narayikunze kubera iki nayikunze impamvu ebyiri deja ubona ari mini championnat iri unpredictable muri mu makipe guhura kuko turimo turabona za shoke zitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi bya bindi bya kera wumvaga ndi muri groupe y'ikipe enye ndatsinda match 3 mu rugo ndabona amanota 9 director wasaga nkaho match ya nyuma wahise ariko iyi mini championnat iraryoshye ku mpamvu ya mbere nuko turimo turabona irushanwa riraza 8 wa mbere ugahita hakahita haza abaniki 16 nayo agahatana andi yamaze kugenda donc ndimo ndabona competition isa nk'iryoshye ukuntu ku giti cyanjye kubera ko twese tuba twifuza kubona ama equipe rimwe n'imwe y'amateka nk'ijoro ngira ngo turaza kubona nostalgie hagati ya Juventus de Turin na Borussia Dortmund biratwibutsa Ligue des Champions muri 1997 yatwaye na Borussia Dortmund yaba 3-1 yaba Mathias Sammer wabonye Ballon d'Or ndetse tukabona na Juve yaba Didier Deschamps icyo gihe ari mu kibuga wa Zinedine Zidane donc urabona ko ejo tuzabona indi shock izaza mu bundi buryo cyangwa ubundi Marseille nostalgie yayo yongera gura na Real Madrid ubona ko atuka ni birashimishije nimo ndabona vraiment bizu no muvuno hari ikintu ubona badufashije kumva vraiment kuryoshya competition atuka kirahari pe David no wenda ngewe nabishimangira neza nshingiye no ku byashehe naho nashaka kubiganisha kuri ngewe ntago ikiri turunuha ni shampiyona nya shampiyona kuko ibi ngibi bitandukanye na bya bindi Real Madrid yatwaraga simbizi muze gukurikirana kino kintu murebe umuntu uzajye twara Champions League sidige bizaba bimusaba kuba ariyo kipe koko mu by'ukuri nzizi Burayi kuko mbere hari ya flukingaga ugasanga kayira kayiciyemo kayigejeje nka demi finale mu buryo butunguye abantu urumva kuko uribuka ko twavuga ko tombora harimo uruhare rwayo mu gutera inama kugira ngo uzacamo ngo kayira ariko kuri no nshuro nta kayira gahari kuko nka match za mbere turimo kureba zirimo uno munsi ku wa gatatu no ku wa kane ni za match twabaga dutegereje kureba mu demi finale de shock sibyo ariko noneho ziri ku munsi ku isaha ya mbere kick-off urimo urumva niba unabyibuka ikikwereka ko bino byabaye nk'indi mini championnat wa mwami wa Champions League witwa Real Madrid byarayivanze kuko si yanzira yakoreshaga imibare buriya ruburya kavuno bari barakamenye kugira ngo ije muri 24 byari intambara irumva icyo bisobanura kujya muri 24 so nukuvuga ngo PSG niyibimburiye izindi kwerekana ko ari kipe nyayo mwabantu mwireba inzira PSG yaciyemo kugira ngo itware kino gikombe urumva ni kipe yakatiye mu makipe kwera igenda ikinivuga iti eba kandi niyo wagira chance ikatira mu kayira gatoya ugakwepa match ebyiri za mbere ya gatatu n'iya kane ntubikwepa harimo amashoke urumva kuri ngewe rero nsigaye mbona ari yindi shampiyona yaje kuko iyo ugize n'ibyago noneho ntuze mu 8 ya mbere bakagukubitaho za match ebyiri za playoff wambwira gute ko bikiri turunwa ibi ngibi tubona manonga FA Cup umuntu agenda ahura n'ubukipe bw'ikiciro cya kabiri akabageze demi finale agahurayo n'izindi so uwo ni umuvuno wa mbere ikindi cya kabiri nuko amakipe hano azagire chance kuko amakipe makuru amwe namwe si yose navuga hafi kimwe cya kabiri cy'abafavori bagize ibyago byo kuba barakinnye igikombe cy'isi cy'amaklebe n'abakinnyi babo bakabera international muri zino nkundura zo gushaka amatike y'igikombe cy'isi cyangwa icy'Afrika I doubt fite dute ku buzima bw'abakinnyi kuri no rushanwa rigiye gutangira uno munsi kuri championnat zo kuwa gatandatu
sibyo na bwa bukombe bugiye kwiyongeraho mu kwa 11 kwa 12 ku gikombe cy'isi gizahita gikurikira urimo urabyumva ayida nge ndimo ndashushanya nkabona igikombe cy'isi kizatakaza amazina menshi y'abakinnyi bazagwa muri no bisanzwe noneho binabaho abantu badakina shampiyona ebyiri iyi ni yindi shampiyona Sidike turabizi Sidike iyi ni yindi va kuri bya bindi urugero uri Liverpool uri Arsenal uri Madrid mu itsinda ryawe iyo uri Arsenal itsinda wabaga urimo cyangwa Liverpool wateganyaga guhura na Real Madrid kimwe cya David tujye mu mibare ni shampiyona ni icyambere formule ya kera wakinaga imikino 6 ariko formule ya kera round ya mbere ugomba gukina imikino 8 ubu ngobo si ibiri yongereho umva atari ibiri yongereho ubwo kandi ubwo iyo biri ugiye mu 8 wa mbere nta kibazo iyo utagiye mu 8 wa mbere ugasibira ugakora playoffs hari indi biri urukine 10 yaba inga yaba 10 ni imikino ine irenzeho ni myinshi cyane utaragera na shampiyona yawe utaragera muri za huitième de finale quart de finale ine yarenzeho ni mini champion ingi rwose ni mini champion iyo mini champion urayikinye kuri za match niba ari 10 reba nka Paris Saint-Germain muri match 10 yakinye David playoffs yakinye nande na City mikino 2 kugira ngo ikoremo City itugena noneho mu mikino 8 ya mbere zatetse ko Madrid zari zirimo kuri ngewe Sidike biravunanye factor y'ubuzima bw'abakinnyi izakonta kuri club izagira ikigera kure muri iki gikombe no umwana Desire Do yakinye 60 match iriya saison izagera kure ni factor y'ubuzima bw'abakinnyi na squad nini kandi ifite capacity yaho bane bagenda urugamba mukarukomeza ufite ibitari ibyo ndabasabiye ufite igikombe yageze kuri finale aragitwara agera no kuri finale y'igikombe cy'isi ne Paris Saint-Germain ni favori y'umwaka baragudutse hahereye kuri bangaye baguduka wahereye bitangiye ifite imvune nyinshi ariko ni nabyiza ko bazigize hakiri kare kugira ngo uko pinge nuko baba badahari ni na equipe tarashize imbaraga muri Mercato duwe nta urimo yaravunitse n'igihe kitari kinini ariko nta mvune z'igihe kirekire bafitemo utubazo bago duwe ngo ashobora kugaruka oya uyu munsi naho hari ino y'ijoro ya mbere naho hari Sise awisemene Dembele naho hari Sise awisemene ni nyinshi ni nyinshi aho harimo match zirenga 5 ni demo ni nyinshi Brachvere naho hari ariko haracyari kare burya kugira kubura umukinyi none hasi kimwe no kumubura mu kwezi kwa mbere oya ntago ari kimwe no kumubura mu kwezi kwa mbere ariko Jari ushobora kwikanga kutayora y'amanota ya mbere biguteretse nawe n'ubundi Paris Saint-Germain na sezishize yatangiye nabi still kuko ubundi nabonye ntuzari ubisobanura neza Gary Never avuga ati kifite igikombe competition ikurikiyeho niyo kipe yo gutsinda na Rio Ferdinand bivuga nago wayikura Paris Saint-Germain nibo favori na none still kipe ifite igikombe niyo yo gutsinda nyine sezikurikiyeho ntago yatakaje imbaraga nyinshi kuko ku bushake bwabo batakaje Donnarumma umutoza afashe icyemezo cyo kumurekura yinjiza Lucas Chevalier nibyo atakwemeranyeho n'abantu benshi ariko afite impamvu yafashe gutyo icyemezo bahisemo bo kumurekura arigendera bejijemo uyu mu defenseur wabaga muri Bournemouth w'umunya Ukraine afite izina rigoranye niwe mukinyi mushya bundi binjijemo abandi bakinyi babo bamwe batwaye Champions League bose baracyahari so ubwo rero ni ikipe yo kureba ariko yari machine kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatanu isya buri kimwe cyose ihuye nacyo yexpose interne demira ku mukino wa nyuma yinyagira ibitego 5 ku busa ariko nayo igeze muri Coupe du Monde Chelsea twereka yuko nabari abantu bashobora gutsindwa mu buryo nanone bworoshye ibitego 3 ku busa Chelsea yabatsinze Chelsea yagarutse muri no competition ubwo rero no kuvuga ngo iyi nayo ntago wavuga ngo ni ikipe idatsindika nkuko wenda byari byagaragaye mu mikino ya Champions League itambutse so harimo amatsiko rero yo kureba uko ishobora kuzitwara ariko mbere na mbere umuntu yavuga ati ni ikipe ihabwa amahirwe wenda ugiye no kureba no ku ntonde nagiye mbona zagiye zikorwa hirya no hino uyu mu defenseur yitwa Ilya Zabalny akaba rero ari we mukinyi wundi yongereyemo indi kipe nabonye abantu bafite amatsiko yo kureba cyane ni champion wa Espagne FC Barcelona
imyaka 10 Barcelona idatwara igikombe itanagera no kuri finale. Imyaka 10 idatwara igikombe itagera no kuri finale ya Champions League. Gusa yaherukaga na demi finale ahubwo. yaherukaga na demi finale na 20. Umwaka ushize byagarukiye ku karongo ku gikina demi finale. Uyu mwaka Barca baracyahari babahungu bose. Lamine Yamal ubwo ari gukura kurushaho ntaga kiri wa mwana noneho waseze itambutse. Ni machine yo ubona ko nayo ikiri gusya kimenyimenyi Valence ibitego bitandatu nta minsi biriciyemo. Nayo ne equipe navuga ko dufite amatsiko yo kureba uko ishobora kuba yakwitwara. Ifite shock mu ntangiriro na Paris Saint-Germain. Ndumva ari cyumweru cya kabiri iraza guhura muri equipe ya Paris Saint-Germain, equipe FC Barcelona irahera ku wa kane kwa Newcastle mu gihugu cy'Ubwongereza kwa Newcastle. Umunsi wa kabiri akire Paris Saint-Germain umukino nabonye kuzabera Camp Nou, it's confirmed now ko barakirira Paris Saint-Germain Camp Nou. Yes, yuzuye na Real Sociedad. Match ya Getafe niyo yanyuma barakinira kuri Johan Cruyff, then bahita bideplace bagiye mu rugo mu mpera z'uku kwezi bazakinire hariya Camp Nou. Numva ko nayo ni boost kwakira Paris Saint-Germain mu rugo nyuma y'imyaka hafi badakanagira ku kibuga cyabo. Ariko imagine nkeje ubundi match bakinnye ikibuga kitajamwo ibihumbi 10 na bingahe public babuze. Iriya Manjuik hari abakiniraga hari ibihumbi bigera kuri 40. Urumva kugira ngo abafana babone tike byabaga ari intambara zikomeye cyane ngo bajonjoraga bitabaho cyane 50 baba basigaye ari kinini baho. N'ubu still company iraba yakira abantu bake kuko irakira hagati y'abantu 50 na 60 mbere yuko yahabwa uburenganzira 100% ikazakira abantu 105. Bayakira abantu 105. Bazukina 105 Camp ku muvuduko w'aba bahungu ba Rafinha ba Lamine Yamal ba Rashford ba Lewandowski ba Firmino Lopez umva hazaba ari ahantu habiho kujya gukinira franchement. Urumva ko nko mu majoro ya Champions League hazapusa kabisa ikipe ya Paris Saint-Germain hazayipusa bikomeye cyane. Iri mu makipe rero nayo nabonye yo guhanga amaso muri no competition y'umwaka. Bien sûr nta muntu uvuga Champions League ngashyire ku ruhande ikipe ya Real de Madrid. Le patron niyo kipe iri successful kuruta izindi muri no competition. Boss bitangaje yajyaga ishinjwa ko ngo yatwaye ibikombe byinshi mu ntangiriro amakipe menshi atarahumuka. Ariko mu myaka 10 itambutse 15 Real Madrid isimanse kabisa ikirenge cyayo muri no competition. Iri bien armé no mwaka wagira ngo haraho bihurira na Ligue des Champions Real. Iyi mwaka utambutse ari igatambuka bavuyemo basebye bakuyemo n'ikipe Arsenal ibatsinze home and away ibarusha byari bikomeye cyane. Bafite umutoza mushyashya Xabi Alonso. Reka turebe uko baraza kwigenza muri uyu mwaka. Bagerageje kwiyubaka abakinyi bashyizemo uyu lateral bakuye muri Portugal, uyu mwana bakuye mu gihugu cy'Ubwongereza muri Bournemouth Dean Huijsen. Bona ko ari ikintu bongeyemo muri axe muri defense yabo Alexander Arnold gukomeza defense yabo. Real Madrid franchement ngiye kureba Real Madrid uyu mwaka ushize yari ifite upungufu ahantu hanini cyane. Ariko cette fois-ci muzamara cyari wa wundi le numero 1 mondial ku giti cyanjye ko mubona Thibaut. Real Madrid yongeye mu defense centrale bitunguranye n'uburyo yadapta uri agasongo muremure. Dean Huijsen umukinyi ari Espanyol baro pied gusohora umupira akiriya mpira bunako ba Militao bamuturuniraho. Real Madrid yungutse si umwana Arda Güler uri gukora nawe mushya. Real Madrid yabonye Kylian Mbappé wiyazabseho kurushaho kandi Real Madrid aracyafite Vinicius aracyafite Rodrigo n'abakinyi beza utibagiwe ba Brahim Diaz wa Trent Alexander Arnold. Bellingham yagarutse. Real Madrid yungutse lateral gauche aracyafite Bellingham. Franchement Real Madrid ugiye kureba aka kanya ifite pourcentage nini yungutse ku buryo adversaire uzatanga akazi cyane mu bakinnyi yari ifite bose baracyahara b'ingenzi. Kimwe n'umwaka ushize twavugaga ngo izabigenza gute ko yabuze uyu n'uyu. Umukinnyi navuga equipe ya mbere wagiye ni Luka. Babonye ko ku myaka ye wenda atakomeza kurusyaho wigire muri Milas. Ariko franchement nayo kuko ari Champions League turi kuvuga nuko itangiye championnat muri Espagne 4 biragaragara equipe yo guhanga amaso nayo. Undi rero nawe nabonye bavuga bati no kwitondera ni champion w'Abongereza Liverpool umwaka ushize yasezerewe kare
ariko isezererwa n'ikipe nziza ku mugabane w'iburayi kuri limite kandi kuri limite yasezerewe kare nibyo 1/8 ariko isezererwa n'ikipe nziza ku mugabane w'iburayi. Icyo gihe abantu baravuga ati biratunguranye ko ivuyemo, nibyo byari gutungurana, ariko ko Paris Saint-Germain yagiye yavansa yapuruvaga ko yagombaga yapuruvaga ko ntabwo wavuga ngo Liverpool kuba yarasezerewe muri 1/8 yarasebye, yakuye muri ikipe nziza ya Paris Saint-Germain, yari yubatse, niyo kipe itanze amafaranga menshi ku isoko igura abakinnyi ko nizigera muri za 450 hafi z'amapaundi 500 z'amasike. Ese bwa mbere binabayeho muri sezimwe muri Mercato imwe ku ikipe imwe yari kuye abakinnyi utavuga ko yahombye cyane kuko niyo yabarekuye. Wenda Luis Diaz wavuga ko mo gato yapushije kwigendera, ariko Senserema ntago navuga ko bazamubura cyane, ariko ni nayo ekipe Burayi yatanze menshi ariko icuruzana menshi. Yari kwena yego Liverpool menshi ni 200 yacuruje yo na Chelsea muri ba Nunez, muri ba Luis Diaz, 200 arenga Keller no mu bandi ba Alexander Arnold nayo yabonyeho 10. atwa ni Mercato wavuga ngo ni XX large. Mercato yarimo exchange ya miliyoni 710 z'amapaundi, n'ubwa mbere bibayeho mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi izo transaction zingana gutyo. Ariko mu ngambi zagana ntago nanyuzwe no kutita kuri parti y'inyuma mu ngambi giyemo. Bari abagabo babiri bayo si ibyuma bakinnye sezo yose bari fu mu ngambi giyemo. Umutaliyani baguze usira Mutaliyani ari umwana baguze 18. Wenda umuntu yagira impungenge kuri iyi experience, ibyo David avuga bigaragazwa n'imbaraga bari bashyize kuri Mageyi bikarangira bidakunze. Bari bukine match zose si n'abagabo babiri gusa David, nyenyeka ko nabari abaratero kari keza. ariko mu kwa mbere Liverpool ndayibona igura mu defenseur central bagomba kwezi kwa mbere niba igira amahirwe bahame bashikamye kuko zino match ni nyinshi kandi urabona ko ari yo duo yabo nabari abaratero contribution yabo abari bahari contribution yabo ntago adaptation irimo kubagora. Kerkeze ejo bundi byanabaye ngombwa ko mita ya mbere asimburwa, umutoza agize ubwoba ni bwa kabiri, umutoza agize ubwoba avuga ati uyu muntu ashobora kuza kundisha rouge, ni bwa kabiri. Frimpong akiza abonaga ari mutuntu tutentenseri turiho, ariko nawe yagiye ku munsi wa mbere Keze nawe nako Frimpong nawe ni kuri defense yayo y'umuntu agira impungenge. Liverpool mu bihe byayo abaratero bari ba mbere kwisi barakontribuwaga cyane, ariko aracyari Robertson wenda azagira akabazo karahari, ariko ni equipe franchement yo guhanga amaso adversaire wese uzahura nayo iriya sector offensive yabo cyane. Undi rero ni Bayern Munich ndabona ku mwanya wa 5 bavuga bati champion w'Ubudage. Bayern ni equipe nini muri iyi mikino yo ku mugabane w'Iburayi, ifite abakinnyi bafite maturité, ifite rutayizamu mwiza, banavuga ko niwe mwiza none ku mugabane w'Iburayi kimwe na ba Haaland, ushobora kuba yagutsindira ibitego umuntu kwijiriza kubona ibitego. Harry Kane bamuzaniye umudubrire w'umusenegale Nicolas Jackson, uyu muzayirwa yagerageje kwiyubaka, arabandi bakinnyi agiye ashyiramo barimo nka Luis Diaz. Ko ikipe ya Bayern iracyakanganye, Bayern urabona na Inter de Milan yikuyemo kuri limite. Yego yemo na Bayern y'uyu mwaka arakantu kiyongereyeho mu buhe buryo. Kamembe hazanye undi mu defenseur Jonathan Tah muri axe central ugiye guhangana na Upamecano n'uriya mushinwa, bakaba batatu. Kamembe agomba gukora shwa. Upamecano utari mubi muri saison itangiye, arimo arahabwa amanota menshi. Bayern Dominique yazanye umuraterare w'umusore, umwana muto ya Madrid, umuraterare droit mwiza cette fois-ci. Bayern Dominique yagize Olize wakuze kurushaho. Olize ubu ngubu ni Kitumaini, ushireho uyu mukinnyi wavuye muri Liverpool Diaz. Kameme ni Bayern Dominique Serge Gnabry ubona ko zigiye ku ruhande, urabona ko umukinnyi uri burabafasha cyane. Bayern Kameme mbona ingufu ziyongereyeho. Nayo ni ikipe yo guhanga amaso. Indi rero nabonye bashyira hafi bati ntago wayisiba ni champion ba année antécédente ba Man City ya Pep Guardiola, bati ntago ari ikipe yo kujugunya ku rundi ruhande kuko ntago ashigiye kinini twaye kino gikombe. City na Pep nawe ni umutoza umwe mu beza ku isi kuri ubu ngubu, ni ekipe abantu bafite amatsiko nayo yo kureba. Kuri Ramfort yakoze, kuri Rodri nawe barwa nkaho ari umukinnyi mishyashya nawe winjiyemo. Kimwe cya kane kimwe cya kabiri birashoboka. Ese ku mukino wa nyuma deja byarabagoye umwaka ushize no kuva muri playoffs kuri bo. Ngiye nabonaga les vieux demos zo kudefanda zari zigihari.
mais peut-être avec l'arrivée y'umugardier mwiza ku Burayi muri iyi minsi nawe Donnarumma hari ikintu kinini bizafasha. Luis Diaz imvune nizimukundira zikajya ku ruhande, peut-être uriya musore w'umunyakroatia uri muri axe centrale batangiye gukora na mariage nawe, ngiye nakeka ko kuza nk'umukinnyi mushyashya Ballon d'Or Rodri banabone absence yari ikomeye cyane, buriya barenderize n'izindi mbaraga ziyongereye, Ryan Cherki imvune nizijya ku ruhande, peut-être nawe ari ikintu kiziyongera. Kameme mbona ko Pep Guardiola ari kindi yakora kirenze playoffs. Nyika ko playoffs yazito this time wamucunga bati zirenge no playoffs. So undi rero nawe uri hafi ahanga bavuga bati no guhanga amaso n'abahungu ba Mikel Arteta. Kimwe cya kane umwaka ubanza, kimwe cya kabiri umwaka ushize. Consistance nubwo adatwaye igikombe cya Premier League imyaka 3 baza ku mwanya wa kabiri muri Premier League. Mercato nabo bakoze Arsenal itanze amafaranga menshi kuri risoko yiyubaka ku buryo bavuga bati ubu ufite squad none ishobora kuba yakopinga n'imvune cyangwa na absence z'abakinyi bamwe na bamwe. Nabonye bavuga batanu akiri ikibazo gitoya ku ikipe ya Arsenal, nibyo ufite rutayizamu ushobora kuba yabonera igitego, ariko we naramuka agize ikibazo Arsenal izabasha guhangana nabyo. Gusa bakavuga bati ni ikipe nayo iri mu gukura ku mugabane y'Uburayi yo kwitondera muri no Champions League y'uyu mwaka. Tournoi yose aho ivikagera cyangwa se competition, tu dois avoir une meilleure défense. Nyika ko Arsenal kuyishyira mu rimwe kabiri gatatu makipe mezi bura afite defense nziza ntiwa wibeshye. Déjà defense nayo nanone yabaye na renforcer. Biratangaje kubona uyu mwana muskera buryo yirimo yadapta vuba bigatuma peut-être William Saliba atagaruka mu buryo bwihuse. Ça c'est très important. Ngenyeka ko ku ikipe Arsenal ni imwe mu ikipe ebyiri cyangwa eshatu yari nziza i Burayi. Habu yego demi final ntiyabaye nziza face ni grande équipe ya PSG, ariko ugiye kureba parcours Arsenal muri Ligue des Champions ari nziza. Ni Arsenal yabapashije mu munani wa mbere vuba. Kuko gupasa mu munani wa mbere uburi mu makipe meza umunara ko kanya arimo yitwara neza i Burayi muri mini champion. So umunani wa mbere gupasa byari très bon. Gukina na Real Madrid ntabwo byari byoroshye kuko Real Madrid tuzi ngo ni equipe ni patron kayikora mu buryo meze kuri nabwo bizana ikintu cyadutse. Yega ko peut-être Mikel Arteta ni yakubura bora kumwata kumwe wagiye, ariko Kameme afite abandi bataka babiri bari ku ruhande, même si bari mu mvune nituzi mu kwa gatanu wenda imvune ziri akote bakaba batatu ari kintu bafasha Gyökeres. Ugiye kureba absence afite akanya n'uburyo yagiye ku isoko, urabona ko nawe asa nkaho yiteguye competition ebiri cyangwa eshatu muri saison imwe. Umutumye peut-être Caredas demi finale nanone ni ibintu mbona bishoboka kuko ahangaha za demi finale za quart de finale ça c'est juste des petits détails, n'utuntu dutoya tuba dutandukanye ama equipe, ariko ugiye kuvuga ngo mu munani wa mbere ushobora kubona ko yahita kuko iri rushanwa nge ndabona abantu bakwiye kugenda kuri etape upashije umunani wa mbere were good. Mbona nicyo kintu cyabakiza ku makipe yose ibibuza zawo gukora ibyazo, ariko iri rushanwa paraporo y'amakipe ku nshuro ya mbere barikina byatweretse ko ku munani so kupfa kuhuza ngo narufa. Ikindi adversaire uhuye nawe kuwa kabiri so ukurikira burya rego bushize adversaire umwe mwarakina umwe tandukanye match ya gatatu uvuno wa twara nka match ebyiri cyangwa eshatu za mbere amanota 9 ya mbere ubugeze ku rwego rwaho byibuza 8 uvuga utano ushobora kuza. Harimo n'ikindi kintu gikomeye yefa nayo yemera ko yakozemo amakosa umwaka ushize kubitarapanze buryo amakipe yabaye ya mbere 8 azajya akina imikino yo kwishyura mu rugo. Uyu mwaka byarahindutse, ikipe za mbere 8 zizaba zifite chance yo gukina imikino yo kwishyura mu rugo. Iyo nayo na avantage ku rundi ruhande y'ufite retour mu rugo kimwe na uko ufite retour away, cyo nacyo kiri mu byo gukontaho. Arteta n'urafungura Champions League kuri Salman